ndabasuje kandi mbahaye ikaze muri aya makuru ngiye kukugezaho ukuri kose kwihishe inyuma y'ibijyanye n'ibitero bitandukanye biri kubera mu burasirazuba bwa Congo, aho intambara ikomeje hagati ya M23 ndetse na FARDC hamwe n'inyeshyamba zitandukanye ziri mu mitwe itandukanye. FARDC yabumbiye mu cyo yise wazalendo. Ibyo ubona ku mafoto ni mirambo myinshi yabiciwe muri iyi ntambara. Uribaza kugeza ubu ikibazo wibaza ni ukwibaza utese aba ni bande, bishwe ryari se, byagenze bite? Birakugora kwizera ko iyi mirambo ariyo tugezeho ubu nonaha, tukaba tugira ngo tukugezeho amakuru yose y'ukuri ndetse n'ibyo udakunze kumenyeshwa kuri iyi ntambara ya M23, FARDC ndetse na wazalendo. Muri iki gitondo cyo ku itariki 11 ushobora kuba wabyumvishe ko M23 isumbirijwe mu gace ka Bwiza, ndetse ibi bikaba ari ibyago bikomeye cyane kuko batsinzwe iyi ntambara baba bavuye burundu muri Masisi. Aha ni muri sheferi ya Bwito yo muri teritwari ya Rucuru. Hari andi makuru wari wumvise ejo avuga ko Uhuru Kenyatta yasabye impande zombi guhagarika imirwano. Ibi nabyo M23 yabihakanye, hanyuma ivuga ko igiye gukomeza intambara nta nzira y'ibiganiro cyangwa se guhagarika intambara byo bidashoboka. Hanyuma nguhaye ikaze muri aya makuru turebera hamwe ibijyanye komeje kuvuga kuri iyi ntambara ndetse n'ukuri kwayo, uze gusobanukirwa byose. Niba warakoze subscribe n'amahirwe kuri wowe, kuko amakuru yose nkaya ugiye kujya uyamenya ku gihe, ariko niba utarabikora nawe wabikora nona. Hareka mpere mu rukerera rw'uyu munsi. M23 yabyukiye mu mirwano ikaze hamwe na FARDC, wazalendo ndetse n'indi mitwe yose bahuriyemo bashaka kwiyirukana muri Bwiza. Ninde ushaka kwirukana undi muri Bwiza? Ni FARDC ndetse na wazalendo bashaka gukuramo M23. Amakuru aturuka muri Rucuru aravuga ko kuri uyu wa gatatu habyukiye imirwano hagati ya M23 na FARDC, aho izi nyeshyamba zishyigikiye leta zazindutse zishaka kwirukana M23 mu birindiro bikuru byayo biri muri Bwiza. Nkuko nabikubwiye, aka ni agace gakomeye cyane ku nyeshyamba za M23. Mu masaha ya 3:30 kuri uyu wa gatatu ku itariki 11 Ukwakira, amakuru yatangajwe n'abanyamakuru begereye ahari kubera imirwano aravuga ko udusozi dutandatu tugize umudugudu wa Bwiza turimo kugenzurwa n'inyeshyamba za wazalendo, n'abaturage bari gutwara amasasu mu gufasha ba wazalendo. Ati twese turambiwe intambara, dukeneye kubaho mu mahoro iwacu. Ubu mbabwira igice cy'umudugudu wa Bwiza kiri kugenzurwa na wazalendo kuva 3:30. Bakomeje imirwano kandi twizeye intsinzi. Ubu bukaba ari ubutumwa bw'umwe mu baturage bahariya muri Bwiza. Agasozi ka Bwiza bivuga ko ari ingenzi cyane ku nyeshyamba za M23, kandi ko niramuka ihatakaje ibisezeye bidasubirwaho teritwari ya Masisi ndetse na sheferi ya Bwito yo muri teritwari ya Rucuru bituranye. Ku rundi ruhande, kuri uyu wa kabiri ushize, umuvugizi w'umutwe wa APCLS witwa Eritier Ndange we yikomye ingabo za Afurika y'Iburasirazuba avuga ko zitaborohereza akazi. Uyu akaba yarahaye amasaha 48 izi ngabo ngo zibe zavuye mu butaka bwa Congo niba zidashaka gufasha kurangiza iriya ntambara. Ati duhaye igihe cy'amasaha 48 ingabo zavuye muri Kenya, Sudani y'Epfo na Uganda niba zitagize uruhare mu gushaka amahoro yazizanye zituvire iwacu. Nyiri kuri ubu butumwa bw'umuhuza cyangwa se wahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta, M23 nayo yagize ikisubiza uyu muhuza. Mu itangazo rero ryasohoye kwa kabiri ku itariki 10 n'umutwe wa M23 rigasinywa ho n'umuvugizi wayo
ariwe Kanyuka rivuga ko ifite uburenganzira bwo kwirwanaho kinyamwuga no kurinda abaturage b'abasivili n'ibyabo. Iri tangazo umutwe wa M23 wasohoye riremeza ko FARDC yagiye muri Kicanga gufasha abasirikare baturutse mu Burundi kwari ukurenga mu buryo bukabije ku byemezo by'abakuru b'ibihugu bagize Afurika y'Iburasirazuba byafatiwe mu nama ya 20 yaberewe i Bujumbura ku itariki enye Gashyantare muri uyu mwaka. Muri iri tangazo umutwe wa M23 ukomeza kwamagana iraswa ry'ibisasu rikorwa na FARDC mu duce dutuwe cyane n'abaturage, ubwicanyi no gutwika imidugudu. Ibyo bikaba biterwa n'ingengabitekerezo ya jenoside kandi bikaba bigira ingaruka ku baturage b'abasivile mu guta ibyabo. Umutwe wa M23 wakomeje uvuga ko ufata umuryango mpuzamahanga nk'umuhamya ku bikorwa bya guverinoma ya Kinshasa bibangamira ingamba zafashwe n'akarere, kandi igasaba guverinoma ya Kinshasa ikwiye kwirengera ibyaha byibasiye inyoko muntu biri gukorwa muri iki gihe. Nabibutsa ko umutwe wa M23 usohoye ririya tangazo mu gihe umuhuza mu bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Congo yasohoye itangazo ryamagana ubwicanyi buri gukorerwa muri ako gace. Ikindi kandi nuko imidugudu yatwitswe ari imidugudu ituwe n'abaturage b'abakongomane babarizwa mu bwoko bw'abatutsi. Iryo ni itangazo rya M23. Hanyuma urakibaza muri rusange utese iyi mirambo ni bande babishe, ese ni bande bishwe? Ariko mbere yuko ngera kuri icyo mbanze nkubwire ko n'ubundi ibijyanye n'intambara bikomeje guhindura isura ubu ngubu tuvugana, kuko M23 nayo yarahiriye kwisubiza Kicanga. Ni nyuma yuko mu minsi nk'ibiri ishize uyu mutwe wari wamaze kwemera ko wirukanywe muri Kicanga, ariko kuri ubu nayo yarahiye ivuga iti tugomba kwisubiza uyu mujyi. Mu gitondo cyo ku itariki 11 Ukwakira imirwano ikaze yongeye kubura hagati ya M23 ndetse na Wazalendo ndetse na FARDC ku musozi uri mu birometero 2 ujya muri Bwiza. Aka gace ko muri territoire ya Masisi kagumye kuberamo imirwano kuva iyi ntambara yongera kubura mu ntangiriro z'uku kwezi k'Ukwakira, aho MCP iheruka guhabwa amakuru ko haheruka kuba imirwano yiciwemo abawazalendo benshi. Aka gace ka Bwiza kazwiho kuba karigeze kuba ikigo gikomeye cyahozemo ingabo zayoborwaga na General Rurankunda wari uyoboye ishyaka CNDP. Iyi mirwano rero yatangiye saa 12 zo muri iki gitondo, ikaba igamije gusubiza umutwe wa M23 muri Kicanga baheruka gufata maze baza kuwikuramo rugikubita. Ukaba kuri ubu uri kugenzurwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Wazalendo, FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Inyeshyamba za M23 ziri kurwana mu buryo bukomeye, ngo aho Wazalendo yamaze gushyira imbunda ku rutugu bakaba bari guhunga umugenda bose. M23 nayo ikaba ikomeje gusatira ifata ibindi bice bigana mu marembo ya Kicanga. Umutwe wa M23 ukaba wongeye gushinjira ihuriro, ndavuga Wazalendo, ry'imitwe yitwaje intwari ishyigikiwe na leta ya Congo kwica abatutsi mu bice bitandukanye biri muri territoire ya Masisi, Nyiragongo na Rucuru. Ibi kandi babivuze mu itangazo basohoye kuri uyu wa gatatu nk'uko nari bagejejeho, ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa M23 mu bya politike ariwe Lawrence Kanyuka.